He whakangungu, he wānanga, he whakarite I te kapa o pango mo te whakamātautau ki airini e kaina mū mai ana. He tauhau, he tau tohito kua kōwhiria ki te kapa, e rapu ana I te rautaki pai mo ngā kēmu ki airini, ka mutu, he hara I tu atu I tētahi rākau nātu matauenga, hei rākau arahi I a rātau. Taiaha Hā I Taiaha Hā. Well, hard to put into words. How I feel. I've never experienced anything like that. It's hugely humbling, and just to be able to accept it on behalf of the team and the meaning behind it is hugely powerful. And for us to have a warm welcome like this and receive a beautiful taonga like this at this time, just leading into the Irish series, is awesome for us. O te pau o te manako te ingoa kua tapā ki te taonga nei, nātu. Mena ka whakamārama hia tātou tēnā ingoa e kōrero ana mo a tātou moimoia, mo tātou wawata, me mā tātou nei tūmanakoranga katoa mo tō tātou tīma I te wāka haere ratu I te pakanga ki te ao. Nō rere he taonga e hiana mātou mā rātou e arahi, mau ki tō rātou taha hei whakakaha atu rātou hei toa. Hei toa. E takahia ana te kapa o pango te huarahi ki Waitangi, ki reira whakahara tautahi, ngā hautahi anō hoki. To come up here, mix and mingle in such a cool community, one that's passionate about rugby, and then get to experience a couple of things we talked about, the Waitangi grounds, maybe get out for a fish, and just mix with the local community will be awesome for bringing us together, and we believe it's the perfect preparation. Tino honore tēnei mo Ngāti Rēhia ki te whakatau atu tēnei tīmoa o New Tirene ki roto I a mātou o Kerikeri. I whakapōwhiri I ngā mātou ki rātou mai ngā puhi whānui, ngā puhi nui tonu, kia haere mai ki roto I a mātou, I ngā rā kei mua I a tātou. Me tāku ki ake, he honore hoki tā rātou ki te tūtaki kia mātou o Ngāti Rēhia. Kawe ana ngā toa Crusaders I te wairua rika ki te wānanga hopuni, a te kapa I tēnei wiki. He mea whakarite I a rātou mō airini hei a hūrai me te whakahihiri I ngā pia whutiporo a pōpō kei ngā rohe. Going out into small rural communities, we went to Whakatane a couple of years ago, South Auckland last year, and now we're up here, the Naughty North. We just find it's great to bring the 5 teams together in a more relaxed environment and sort of do everyday things. We mix in, obviously, plenty of hard work, but a good way to sort of break down the barriers and reconnect as one team once again. Mena ko tērā tarātou hia kia tai atu ki ngā taumata o te o mangu o te o pango nei. Hei kitenga ātinana E nei o rātou, ko rongo nei e rātou, ko kite nei e rātou. Nei ko tēnei te timatanga o tō rātou nei hikoe kia tai atu ki ena o ngā taumata. Kei reira te tino tikanga o tō tātou huihuinga I te rānei. Hea ki ngā kōrero tukui ho te tupuna o Ngāti Rēhia tāhera, e kai whakau ia I te hohaurongo, kia haere te kapa o pango, I roto I te rongomo. Tāmati tiananga, te Ao Mārama.